Ben kreasa ka klub Barcelona banthit ya orang ilekay ka Atletico Madrid kataya Julian Alvarez. Kublay pigi palogi para jor baro ki bajos ng tanat pasngap ya ki video ha kane ka channel. Bar lada pidang day ki badang thamai ha kane ka channel sngap ha wat klet ban subscribe. Kat kumi kubo sport laong baka klub Barcelona klapen kre bandon ke jingya keren baka klub Atletico Madrid. Ban yoso yau ne orang lekay na kari Argentina ubay yalekay mentah haka klub Atletico Madrid kata yau Julian Alvarez. Kat kumbi kubor laong baka Barcelona wadla kan mat ya bun ke jing'e reka thong ka ba hakmadu mentah kadai ban yoso yau ne orang lekay. Bat kat kumbi kubor kiba lami hakini kendit sngi kiba ladep laong baki bahayeng hasem jong Julian Alvarez kila persyang ban legit ban lejingo nagam ta kayeng kasem bansa ha Barcelona kabala sngo tu syai bau Julian Alvarez mentau don ka thong ane ka jingmut ban yelekai ha ka klub Barcelona ki kubo sport kila kam bau warla ka klub Barcelona kan se kendu sibun ki jing'e ban soyene orang lekai ban tit te ka klub Atletico Madrid. Hendregat kumi kubar ong pat bakane ke jingnya keren kan sadai hadin ke jing lekai jong ka Atletico Madrid haka semifinal Champions League. Haka baka Atletico Madrid kan sekun persya haka semifinal fast leg haka live pro terik mentap na April haka por kat arsteng menstep kata persya ek Arsenal haka baka live pro terik ke jing lekai kan dai halaying jong ka Atletico Madrid. Kad baka second leg ke ban sadai ka ndru trik upnai me haka por khat arsteng men step ka jingile kai kan sadai halaying jong ka Arsenal haka baka thong ka ba khmadu jong ka Atletico Madrid menta ka dei ban poi ka final ka Champions League haka ba haka way pat ka leg ka dei ka jingile kai semi final hapdeng ka PSG persya ka Bayern Munich kata haka fast leg ke ban sadai haka arp khandai trik mentap na April haka por khat arsteng men step bat ka jilne kai haka fast leg kan sadai halaying jong ka PSG kat ba ka second leg kan sadai ka jilne kai halaying jong ka Bayern Munich hang ne ka jilne kai ka sadai ka bai tenat bha ka semi final hak preng ka PSG bat persya ka Bayern Munich manoban poi ka final bat manoban job final hapdeng jong ni South League team mentah ka ayom kibala poi semifinal PSG Bayern Munich Atletico Madrid bat ka Arsenal kum taru lada ka thong jong ka Barcelona ban soy yau Julian Alvarez kan poi ka thong kum ta hakane ka ayom ku ban sawan ngin sayu ino yau ne rangelekay na kari Argentina ubay yalekay mentah hak Atletico Madrid ndre hak ayom ku ban sawan yole say ngin sayu haka klub Barcelona yau Julian Alvarez. Kum taru tongin sepej hadin balakut ke jinekai haka Champions League lahato ke Barcelona kan nyon bantit yau ne orang ilekai ke Atletico Madrid kublai sibut.